ndä mä hango-inä yakwa ya muthenya rä nyumä haha ona ndirä ndä rarä a kä ndå nä gå thiä kå hang'ania na iratå nä getha thiä ngendie nyarä nyone kä ndå ingä tå ma må ciä må ndå rä ndå ngä ti andå othe mageithanagio kaigua ti andå othe mangä kuera guoko wone wa karä ndä nä ngwä raga nä ngeragä ra mathä na maingä gå kå andå-inä må ndå rå me å mwe rä ngwä ciria nä arangeithirie wä taåni rä u ndä taåni CBD ma 1212 makwa ngwä ciria rä u rä ndä mä hango-inä arangeithia ndino ndå nona må ndå å cio aroire thimå yake aroire thimå yake aretwo Dan Sport rä u aroya thimå yake arahå ra gabica kwanja na arahå rire kwanja hä ndä ä rä a hanä te ta ndukanä irwo ndirarä te arahå ra mbica ndä hakuhä na kä nicania anga nä gwä tira nä ndä ratiranä tie nakä Nairobi CBD na ndä raririkana ndä reciragia maå ndå maingä må no nä må ndå nä athiaga handå agaikara å guo å gaikara handå å gatukanä rwo kidogo ugacoka ko anawea na ndå bangä te må ndå å cio aroya thimå arahå ra gabica na arandå mä ra arakwä ra inbox ndakå geithia thegera ä no ndå ngä geithä ka thegera ä no na arandå mä ire inbox na thimå na nginya na evidence ya gabica karä a kuoya ndanaigania aroka page-inä ya Inoro ona gabica kau arandä arathiä harä ha comment thegera ä no ndakuona Nairobi ndageria gå kå geithia ndå ngä geithä ka ta mwarä ria wa karä ndä å yå Kenya menyonie rä rä å yå gabica tandora må ndå å cio aroya thimå yake handå hahå re handå tanjira kä oya thimå yake handå eke maå ndå marä a mamå rehire taåni CBD nä kå hå ra mbica ona kamoci wakona kangethetie tathiä nä postiere ke harä a Jambo African Dishes na arä a me hau Jambo African Dishes mageithĩke matatũ ici nĩ cia ruti ya 120 ĩgathiĩ kũndũ gwĩtagwo Mũthaiga DCI headquarters ĩgathiĩ Runda ĩgathiĩ bypass ĩgathiĩ Thĩndĩgua na ĩgathiĩ Kist. Ngari icio nĩ cia harĩa Kaka ciretwo Kaka Travelers OTC harĩa ũguo nĩ ndamenya nĩ arahĩtirie mũno kũu nĩkuo ũrehangagia njikarĩte handũ ũguo niĩ mĩhango-inĩ yakwa njikarĩte ũguo mandĩ na stress ciakwa nona harĩa mweri ũrĩ ndä kå u Nairobi ngäcira ngå komba hau andä kä te wega andä kamwe ndekå geithirie wangirä ra ngware ä no må ndå akaruta thimå yake akahå ra mbica na akandå mä ra inbox akona hau ti haiganu akoya akandä ka kwa Inoro Jambo African Dishes post ä yo nä ä rä kå ya Inoro andå no marona tarä kå mahenia nä rä a tå raragia Kembu ä rä a tå raragia Facebook araguthå ka hau araposti mbica ä yo yakwa ndäturandendio na må ndå å ngä rarekire njikare wega cimairä te å cio nä må tangathi wä ikaraga å guo kwä må tangathi wä ikaraga å guo ndona å rä a njikarä te mbica-inä ä yo akärä we nä njikarä te wega kwanza you are very confused tanjä ikarä te å coke å hå rwo mbica macoka makwä ra kamonde ka Inoro å menye rä ngä ona må ndå nä aciumaga ngeithi arekire akagakware ndakageithia kangirä ra na niä nä ngå kanä ka na å rakiraga nä kä ndinaigua mawakarä ndä ndinaigua niä ndirä ndahätå ka må ndå na mauge nä gå tirä må ndå wanahätå ka må ndå ndanahätå ka ndanangeithia kana ngeithia ndinaigua nä mahä tagia må no wakorwo ndinakå geithä ka rä tiga gå tinda å kä hå ra å rahå ra mbica arabu rä u nä å menye rä å coke å njä te ngware wakarä ndä nä å rä thiä Nairobi tondå å thekagä rä ra hä ndä ĩmwe niä CBD haca nä å rä thiä CBD å hå ra raå ndici Ceceni hakuhĩ nawe.